Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 28 z'ukwa kane ibihumbi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Ibintu mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda biba ibindi bindi. Murabona yuko rwose muri ano masaha mu gitondo tayari twamaze guhindura location, twibereye ahantu rwose hanze hari amafurusheri rwose kabisa, ubona ko ibintu bimeze neza. Kuri ino nshuro rero bigendanye rwose n'ahantu twibereye cyangwa se ahantu turi, biragaragara yuko rwose ari ahantu hari furusheri, nayo mpamvu tugiye kubaha amakuru rwose adutuje cyangwa se tumeze neza. Tugiye kubatotorera akantu ku kandi ku biri kuvugwa muri guverinoma y'u Burundi, dutuje mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, turaza kuganira rero kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngira ngo murabizi ntangira nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Hari abantu badukurikira baba bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Komine Munanira, muri Komine Mujejuru, baba bari Cibitoke, Gitega, Bujumbura, baba bibereye muri Komine Murangara, baba bibereye muri Komine ya Tongo, muri Komine Kinazi, aho hose baba bariyo gatanu kuri kagenzi kako. Badukurikira cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Kongo, bari Tanzania, Kenya, bari hariya rwose za South Africa, bari za Zimbabwe, Malawi, badukurikira bari United Kingdom, badukurikira bari mu Bufaransa, mu Bubiligi ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tuzenguruka tubabwira uko tuwaso ihagaze. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko mu kanya gato gashize Gitega yongeye kumvikanamo amasasu menshi, ikaba ari Gitega Gingaya, by'umwihariko ikomeje kugenda igaragaramo umwiryane. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira umwiryane uri muri CNDD-FDD. Iri ni ishyaka riri ku butegetsi riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba ari nawe urongoye cyangwa se ariyo muyobozi mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo iri shyaka rimaze iminsi rigaragaramo kwicana kudasanzwe, guhangana. Tukajya kumva ngo uwitwa Ndakugarika we na Kisekedi umuriro watse, tukajya kumva ati yihuje na kanaka, yihuje na Reverien Ndikuriyo. Ibintu rero byamaze gukomera kugezaho abagabo bari kwihuza, ugasanga bari no guhigana rwose mu buryo navuga ko budasanzwe. Ngira ngo wenda turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira hano za Bujumbura. Ni Bujumbura nayo yarayumvikanyemo amasasu menshi kugeza amadingaya, inashobora kuza gutuma ibintu bihindura isura. Iyi Bujumbura ishobora kuza gutuma rwose ibintu biba bibi cyane. Turaza kuba turebera hamwe amakuru yayo. Hano ku kibuga cy'indege harahumvikanye amasasu rwose, imbunda za nyamugigima, imbunda zo mu bwoko bwa AK47 zaraye zihakoreye ibitendo. Ese ni iz'abandi bimeze bite? Hari uwabacitse, hari uwo bafashe? Amakuru dufite araremereye, turaza kuba tuyikomozaho. Uwitwa Evariste Ndayishimiye tumaze igihe tubabwira tuti ashobora kwicwa mu buryo mwese cyangwa ubundi. Uyu ni umwe mu bantu mpamya nashidikanya ko barimo barahigwa mu buryo navuga ko budasanzwe, kuko uyu arahigwa, agahigwa n'abanyapolitike mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD bamugaragiye, ndetse akongera agahigwa na bamwe mu nzego za gisirikare kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi akomeje kugenda akora ku mupaka wa Uvira, cyangwa se ku mupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Hari imyiteguro idasanzwe yuko isaha ku isaha, by'umwihariko hashobora kubaho saga iremereye cyane, ikanatuma ahangaha rwose b'Abarundi twajyaga tubona bari ku mupaka, by'umwihariko baganitsemo indani mu gihugu cy'u Burundi. Gatanu kuri kagenzi kako rero, ngira ngo ni amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Amasasu menshi ahitwa Kibira, amasasu menshi ahitwa Kibitoki. Imyitozo irakomeje. Icyitwa urubyiruko rw'Abanyamulenge kujyanwa mu gahato birakomeje mu buryo navuga yuko budasanzwe rw'agahato. Ngira ngo byose gatanu kuri kagenzi kako turaje tubyinjiremo. Kanya gato ahitwa Ruyigi rwose amaze kongera kudiporoyingwa abasirikare nyuma y'ibihumbi 3 byari bimaze iminsi bigezeyo. Abasirikare bakaba ari abasirikare babadirishwa, bamwe basimbura abari ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania.
ngira ngo byose tugiye kuba tubikomozamo tubiva imuzi n'imuzingo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tuba updatinga mu buryo navuga ko budasanzwe kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba rwose tubyinjiramo gatanu kuri gatanu, uraza gusobanukirwa, uraza kumenya byinshi. Yes, twirukanse cyane rero reka duhere ku nkuru idasanzwe y'uwitwa Agatoni Rwasa. Ni Agatoni Rwasa kugeza magingo aya ukomeje kugenda rwose agaragaza yuko afite imbaraga zikomeye kandi ziremereye zishobora kugarika uwitwa General Neva. Ngira ngo murabizi neza yuko uyu ari umwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwa CNDD-FDD. ngira ngo amaze iminsi binavugwa yuko ashobora kwiyunga cyangwa se kwifatanya n'abitwa bandakugarika, kandi aba bandakugarika ni bamwe mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi rero ni bimwe mu bintu bishobora kugira ikibazo biteza gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukabona iki gihugu cy'u Burundi cyajya hasi mu buryo mwese cyangwa ubundi. Andi makuru kuri aba bagabo adasanzwe ni uko ubu tuvugana ibyo biri kuba ku witwa General Neva ari neza nk'ibiri kuba ku mpanga ya Tshisekedi Chilombo, kuko tumaze iminsi tubona abitwa ba Joseph Kabila Kabanga ndetse n'abitwa ba Moise Katumbi, abitwa ba John Numbi ndetse n'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye. Aba ni abanyapolitiki bakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Muraza kunyemerera ibintu tubihuze n'ibirimo biraba mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'u Burundi naho abarimo abagabo ba Agatoni Rwasa, aba bagabo aba Reverien Ndikuriyo, uyu munyabanga mukuru wa CNDD-FDD, aba bagabo barimo ba Bunyoni ni bamwe mu bagabo bafite imbaraga ziremereye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bashobora no gukora ibitendo isaha ku isaha. Aba bagabo rero mu gihe baraza gufata umwanya bakaba bakiyunga bikomeye kuri aba bagabo batari indani mu nzego za politike, bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye, tukabona ibintu bihinduye isura. Bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye, tukabona rwose ibintu bibaye bibi cyane, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko bishobora kuza gutuma rwose uwitwa Tshisekedi nako Evariste Ndayishimiye ava ku butegetsi mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, biraza gutuma igihugu cy'u Burundi ibintu bihindura isura, ndetse habaho ikijyanye no kuba rwose cyacikamo ibice. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira saga zajyaga zibaho mu bice bya hano muri teritwari, mu bice bya hano muri za Gitega. Ni saga n'ubundi zabaga zishingiye ku bayobozi bagiye batandukanye ab'i Burundi, ndetse izi saga zikanarangira habayeho gukocorana, inama rimwe za hato na hato zikarangira zitarangiye, ndetse tukabona ibintu bihindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose mu gihe ibikorwa byaba bikomeje kubaho, dushobora kuza kubona ibintu bikomeza guhindura isura, ndetse tukabona by'umwihariko ibintu byongera kuba bibi cyane mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Tuve hano tugaruke gato ku kijyanye n'abasirikare bakomeje kudiporoyingwa, ndetse ubu tuvugana uwitwa Colonel Aron Ndayishimiye nyuma yo kuva hitwa Sud Kivu, iyi Red Tabara imumereye nabi, ndetse akaba ari umwe mu bagabo bari baragiye gushyira ku iherezo Red Tabara. Munyemere mbabwire yuko rwose tayari ubu ibintu byamaze kumikomerana kama mbaya, ibintu byamaze kumuhindurana isura. Impamvu mbabwira nti ibintu byamaze kumuhindurana isura, nuko isa n'isa n'abashobora kuza kudiporoyingwa mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira murabizi neza ko uhana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu bikaba byahindura isura.
ibintu bikaba byahindura isura. Uyu mugabo rero hari impamvu nyinshi ziri gutuma yakomeza gukorera muri Sud Kivu, ngira ngo murabyibuka ubwo yari ari ku musozi wa muremure ayoboye bato ya cyenda bita Tafoka. Ni umwe mu bagabo bahuriye n'uruva gusenya ku butaka bwa RDC, arakubitwa koko ndetse biza kurangira ajyanwe Sud Kivu. Sud Kivu naho biza kurangira hakubitiwe, gato bamugarura mu gihugu cy'u Burundi. Ingabo z'u Burundi ziyoborwa n'uwitwa Pacifique Bizimungu, ariko nyuma gato agarutse mu gihugu cy'u Burundi, uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na bagenzi be ngo bitewe uburyo ki inka z'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza, ngo baramugerageza mu buryo bwo kuba rwose bagira gutya bakamujyana hano za Uvira, bakamujyana hano za Uvira kugira ngo kiriya gice agikavaringe. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nababwira cyo ni uko ibintu byamaze guhindura isura, ndetse nawe ari umwe mu basirikare rwose bagiye kuba badiporoyingwa hano za Uvira kugira ngo aze kuba ari ku gice cya kote y'u Burundi. Ngira ngo ku bahanga bw'ibyuma bazi no kugenda batubwira iminota kugira ngo tuze kugenda tugendana neza 5 kuri 5. Tugaruke gato hano Bujumbura, ngira ngo ku kibuga haraye havugiye amasasu, ariko ni amasasu atamaze igihe kinini. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira ko umutekano utifashe neza, ndetse hariho kwikanga gukomeye cyane, by'umwihariko hano muri ibi bice by'ikibuga cy'indege ndetse no mu mujyi wa Bujumbura. Bavuga bati birashoboka ko Red Tabara ishobora kuza igakora ibitendo, bavuga bati birashoboka ko ibintu bishobora guhindura isura. Munyemerere rero mbabwire yuko amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko amasasu yaraye avuga hano hafi n'ikibuga cy'indege. Bari abantu bagera kuri 6 bikanzwe n'icyitwa Red Tabara nako n'Imbonakure, igisirikare cy'u Burundi. Bamaze kwikangwa nta kindi kintu bakoze uretse guhita kuri kote y'u Burundi, bo bahita batangira kurasa. Gusa abantu n'ubundi bikanze ntabwo bigeze babasha kubafatisha, n'ubundi byaje kurangira batabafatishije. Birumvikana yuko rero by'umwihariko ibintu bishobora kuza guhindura isura. Nimuza kubona nkoreye ikiganiro mu gihugu cy'u Burundi, nimuze kubikontaho cyane, kuko nuba ahantu ndi ntabwo muzi aho mperereye, kuko isaha n'isaha buriya rwose nshobora kuza kugaragaza iwanyu ukabona nibereye mu Kirundo, ukabona nibereye mu Kirundo rwose. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha amasasu menshi yavuze ni amasasu bavuga yuko n'ubundi hikanzwe Red Tabara, nubwo itafashwe, ariko ni 6 barimo 3 bari bitwaje imbunda. Bivuga yuko rero uko byagenda kose bashaka guteza icyitwa umutekano muke hano Bujumbura hafi n'ikibuga cy'indege. Ngira ngo nubwo yenda batari abantu bari bagamije gukora ibi yenda bikaze, ariko uko byagenda kose umuntu ufite intwaro ni umuntu uba utakora icyiza, isa n'isa n'ubundi uba wakora ibyo bintu bibi. Ni ukuvuga ngo rero habayeho kurasana, ariko ntitwamara igihe, ndetse abarasanye bagiye ngo mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota, ikaba ari imodoka rwose ngo yabatwaye ibakora hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. By'umwihariko bahita biruka bava mu nzira, ariko ngo kugeza amagingo aya umutekano ni wose mu mujyi wa Bujumbura. Ku isaha y'isaa 8:06 wari wapanuwe, ndetse no mu masaha ya mbere y'uko ibyo biba wari wapanuwe by'umwihariko. Ubwo rero rwose nyamuneka bari gukeka yuko ari za Red Tabara, ariko birashoboka kuba ari n'ibisambo bishoboka kuba byakoreye ibitendo by'umwihariko aho ngaho rwose. Yes, twikomereze rero tugaruke gato muri ibice byano za Cibitoke. Ni Cibitoke nayo kugeza amagingo aya ikomeje kugenda yumvikanamo byinshi cyane bigiye bitandukanye, amasasu menshi, imipuko ku rwego rwo hejuru. Ni Cibitoke ikomeje kugenda iberamo saga zemereye cyane, kugeza aho rwose ubu tuvugana. By'umwihariko bivugwa ko ibisasu birimo biraturukirayo
mbona kuri noneho zino ziga za mbunda za nyamugigima zimwe rwose ziba zemereye cyane ku rwego rwo hejuru. Ibintu rero byose ni bimwe mu bintu rwose nyamuneka turi bukomeze kugenda dukurikirana, tukagenda twapudetinga abantu tubabwira uko situwasiyo ihagaze, ariko mu masaha ari imbere rwose muze kunyemerera tunavuge byinshi bigiye bitandukanye.